Ekero abantu bamenyatamo nigo okonyora bakonya kurigererania bobe ase amang'ana tayo. Kurende ya mataya makuru ase kenyoro keirianyi bogeka ward mia kitutu cha South gamra abamo babere barwanire goika ko oyomo koralia oyonde ase ngencho yaki. Mosekito dipo nasanya nigagotomanya orwotiorwo. Amana na banazi tenkanyaro mamuro minto igakwete ntamanyatiaga Imbe ya kenyoro kairia nyisi kegotoke wodi ya bogeka ebunge ya kitutu cha South. Igotokomerana ne amateyo mugaka bikundo asaba muraba ya babere babete bagotwara Chisegi omo goika gosiria obogima bwaye. Jina naitwa Veronica Mwen. Mimi ni bibi ya Isaac. Siku ya Jumamosi tuliamuka vizuri na Isaac. Saka kapika nguo zake pasi anaenda kanisa. Hapo ndio ndugu yake alikuja mpira ile ya kuua ndege na panga na mti wa njembe. Sababu wamekuwa wakishi miaka mingi wakasosana maneno ya shamba. Kuna mti nimeweka kamba, ilikuwa imekauka miaka mingi, mti nimeweka miaka 4 imekaa na hizo kamba. Amekuja ameanza kukata, alikata mara 5 ama 4. Hapo ndio alichukua ile mpira ya ndege. Akamwambia kijana, leo nataka ukufe, nitakuua kabisa lakini unanijua vizuri. Nitakugonga mpaka ukufe kabisa. Wakaanza kupiga Isaka kwa kichwa. Ona ritukeiriria Jumamosi igo nyigwete bikuro bitari bya kawaida. Nkaboka bwango konyara abokire ngasoka gochigweka para nkanyora abantu barabange baichire para ngotaka komanya ningi kegenderete ngotira nkonyora Isaka wakirwe orense ngasokie pigipigi yane ngasoka rende tukabatembo beki gorto mwiri nyagitari asenge chono twaro cheo baire bobe bono nonyo chito ko butoro mwobo yo talinga no mwobo arengera tiko butoro ekyagro ya mate tuboronge tiga turatira no boremo ekyagira ngange torto chikokoreki tochiko gambe kina ma chitari kichesire goika kera nyoreka no mugono kwende moto ina no yo sagu na bukonyo butora Nanyana bo ni gobabeire ne Chisegi asege kegetambe. Inche mune jirani ga nara rorire binte binge bagokora uyore Robert na Isaac omwabo ondita yorense Chinga kibono babeire bagoikania goika aseke gambero. Chengor kunyantinge abana baminto ane kera baiboli bakwete nje na balendete bono iga babeire bakurwaninga kientambe igoro y'umugondo baraitakanira amanyinga utatiga bono ko bache tuguitana nande bagagacha guito yo mwa bagaku ekine kera chokobo mutinyo gatano tare 28 bari gocha gwatirana abantu bakuruko tibache kubwata Rituko igoro engusana nentende nigo yanegatiwe gati yabangena babere banyagusira Isaac Bikundo. Eta 2014 kero mwana oyo mukali ngemitinyi sita mbona nachire kwirane engeye igoro nachite mbona bunasiririga ali nachite kuoyu na kikyagere tenchenga chachu nimbwata abana ba Isaka batatu bale. Hapa serikali niko na shida. Hapa Isaka alinioa. Kuna nyumba alikuwa nayo. Mimi nilijenga kwangu. Hii shamba imekula Isaka. Kama Isaka ameuliwa na ndugu yake tumbo moja. Ndoli na Isaka njengo kwa na tore nere. Isaka ngo chale mpakanga. Chakorora abana bae. Asibono ya mate ya nyagusira ereno bwoba. Na ni kijana alikuwa ananipenda sana. Ni kijana alikuwa na ukarimu wake kuwa na heshima wazazi wake. Kwa kuwa hapa naona kuna ungumu na kutakuwa na vita mingi sana hapa. Serikali nigo yaboriwe koirali chikon na boigo abantu baboriwe weatanana ne Chisegi buna bana bamo. Ni gore omugondo igo babwenete kugenda goteke step chia serikali. Serikali nebwate abantu bamanyete igoro y'umugondo. Pati amepotea na anjashikwa. Mimi nataka ashikwe. Serikali iongee. Asifanywe chochote kuuliwa ama wala nini. Achukue sheria mkononi. Mimi sina umbaya kabisa na yeye. Alifanya Kenya alifanya. Serikali wache imugambia hapa duniani na wakati atakufa Mungu akitaka
naye Mungu anajua kupitia hapo sira yake. Kuripoteria gitaseni kiao kiagetembe kuraiga Sekenyoro kia Irianyisi gutoka imenye wodi ya Bugika ebunge ya Kitutu Chache South ritira na igonkoro kwa Dipon Asanya.